ویروس کرونا روشل ترکیه با کره کردستان ابتایبتی بحث کین هفکار ما حسن کوسن پای که راست خودش دیاربکر زانیار مدام حسن افدم باش 15 کساتنا ترکیه هلگرین ویروسی نیه کرونا بوینه حتی چرا ده وی که مترسین زیدل جم خلکی درست کرنه اوج بلی وی که سال نویدا قدغه ریکار چوا در باز بن رو شهری داوی الجمع فرمو حسن سلاف جوان برسوا پرساته دسپیک بدم براستی مدرسه یک هد نوا ولاتیان ده لیبله جبرکو وزیر تندرستی ترکیه دکتر فارتین خوجا گفت کو او 15 کس هاتن کارانتینا کردن یعنی روش هاتیا کنترل کردن ولاتی مرو دکار هنک راحت دبیرنام هنک راحت اب یک سادم یک دنجی آلمانیای هر وها ریوبرین و سازیا واکسین گوتن کو او واکسین کو تته هلبرین جبو موتاسیونه یعنی جبو و ام بجن ویروسا کوته گوهرتن جی باشه ام وگرن روشا میدانی چوان ازو هفکار خو انس özgül tekin emliku derine li meydana Şeyh Said'den li deriyeti nava Diyarbakır'ına hondi binin rekar li ve deri her berdevam dikin aliye ki re vertivalene li böyle li aliye din jihazin asayiş li ser kuçav kulanın Diyarbakır'ı dixabat xwada berdevam juan تبیرات ما جارنا تقول دياربكر حتى بهشصدي حتى بهزاري حالات تنا تومار كرون روجانا لبالي لغوري زانيارين كوج بجيش كان ما قرتنا ساده در دور سه لدياربكر حالات كهم بونه ابجتوي واتي كروجانا در دور 240 کس با کرونا دکبن جسایا وان تدبیران جخاف 5 هفته کو داویا هفته هر دو رشتنه با وک سینوردار کریتنه قد خیرن لگل و کجی سر سال جنیو شوی و پیدم حتی ایرو صبحی هر ده اف قد سینوردار کریده بردوام به ولاتی پابندن یعنی پابند متنه سزا کردن چما ولاتی پابند دو سده منه یک دبینم کل در دور وال اقربای ما خزمه و ناس و دوست واجی با کرونا جان خودش دست دادن دزانو که مسئله اب مجار چقدر جدیه اب یک یا دو انجی مسئله سزایا به ویرنگی جوان به که کمبونا حالتان آگاهی خواهی هم کارم بجن او چیه بار خبرکارن تندرستی جی سوگ ده به که لیبله مخابن جبر کو گلک حالت هبون بریان ها دهاتن تومار کردن تنل دیاربکر 17 خبرکارن تندرستی جان خواهش دستان جوان به تواهیات دیاربکر و باکور و ترکیه 323 خبرکارن تندرستی جان خواه جدست دایبون گلو چه دویجن بجیش چه دویجن سر و بردوان بونا واکسینه ببورن یا کرونای وساده بیجن بله اف واکسین ایدی و بیتا بلاف کردن لی بله وسادی راکو 2020 خراب در باس بود لیبل دبکو نیو سال 2021 جی خراب در باس بود جالی کرونا و بله بیتا کنترل کردن لیبل حتی کو واکسین بیتا بلاف کردن و هر وها دمک درج وره لازمه هم دم جره پیوسته براستی جوان هم جی چه لازمه تگوتن کل ترکیه 83 میلیون نفوس هست در دور 4 میلیون آجی پنابر هنه بو 87 میلیون دوی لترکیه هر کم 6 میلیون کس بین واکسین کردن یعنی بی درمانی بکار بینن جبو 6 میلیون کس جوان دوی نبرت دنگ تنایمن دوی جبو 6 میلیون کس جوان دوی 120 میلیون دوز آشی بین ترکیه آنجی واکسین بیت ترکیه و بیت بکارانین جبر وی که چه تکرن ها حال حاضر در دور 3 میلیون واکسین های انقره لیبله لسر به خبات نکردن 15 ماه وسط دیار کردن کو 15 ماه پیدا و بین بکارانین به طیبتی خباتکارین تندرستی و واکسین بکار بینن جبوات بیت بکارانین میگل و کجی ولاتین 65 سال و جورتر گلو اف واکسین جبو ولاتین 65 سال و جورتر کارگر یا نه براستی لسر ویجی گلک نقاش هنه روش به ویرنگی جوان از لنیشیم ده بردست خواه بنیرم ها تشتاک دنجی لزیده بکم اوجی اوه جبریان ها رجا تجیبونا لنخواشخانه یم باشین تایبت ساده هفتی و نه تجیبو نخواشین گران لیه لبالی اوجی داکتیل تنیل بحث دیاربکر دکم ساده نها در دور 44 تجیه یعنی باشین تایبت یه نخواشخانه جالی نخواشین کرونا و هر دیسا باشین
دن یعنی سرویس دن یه نخواش دن جی ساده پنجی و پنج داکتیا ساده سه ششان جوان اول نما باشن روش دیاربکر هر وها بر باش بونه بده چه لبله بطایبتی بجیش پارێزگەری ڕایدارên Tirkiye qada tenduristiyê dibêjin belê halet kêm dibin da dikevin lê belê hûn jî pabet bibin rehet nebin yanî wisa bawekê rehet dernekevin kuçev kolanan ji wan sepanekiya wezareta tenduristiyê heye nizanim dêdem bima min xwest ez wê jî nîşan bikim ji beriya niha carekê me nîşan we dayî bû sor xuya dikir nexşeyê sor xuya dikir ew qas halet zêde bibûn ji wan heger ez bikarim niha vê vekim biborin carekê me nîşan dayî bû her wiha gelek xerîte ew nexşe sor xuya dikir lê belê niha ew nexşe hinekê kesk bûye li Diyarbekirê bi vî rengî diyara internêt cem te xirab e lew nava derket li Diyarbekirê rewş çawa ne ji wan hevkarê me Enes dixwazî vê kamerayê nîşan bide li meydana Şêx Saîdin em ew wisa bigirim binêre berê ev sor bû niha bi vî rengî kesk e ji wan yani ev jî tê ev sepan yani ev agahî ji aliyê wezareta tenduristiyê ve tên dayîn agahiyên fermî ne yani ev sepaneke fermî ye rewş ber û başbûnê diçe ji wan belê agahiyên niha em ragihînin bi vî rengî ne ber û başbînê ve diçe lê belê dîsa mirov divê der ji tedbîran bernede ji wan ji Diyarbekirê hevkarê me Hesen Kosen payeke rastexwazanê dan zor spas bû Hesen